Dia kum kane kem bat kane bas pick up point po khana para. Katu kadi dispute lan. Tangba katu kita ki try pat ke trajika tu kia kun kes minta kala po hadu Supreme Court. Te kini kira job ro kane po Supreme Court. Hadin balami kejing penbena da Menteri Rangba ke Jylla bakat tu kat ni teli Shillong ki bahap apok karat marwet kum kathan maikuli khanapara pilang kata pathar kuchikan ba andan na pedeng kiti Shillong kindiat ki jaka jongki kinhap hapok ka Assam kala pelong yu sim karat marwet banlum kirki ya kejing kendu ikinong sensyar Shillong hapok kati kathan menta kasngi ha office tri kam jong u ha khandai mer bari dua. Hakabalawan banis no ketilang de kinong sensyar Shillong jongki nyau teli Shillong. Kat tu kat ni kijaka ki ban sayok ka Assam kidi kijaka ki ba aijing mentoi na kebenta ka Shillong kathau ki bekentup ya ke Dreamland Amusement Park Khanapara ke Bedai Pura jong ka Jylla Meghalaya bat ka bomdon ha ka thup ya klumar pun laong uba ken sim ubalong usim ka te karat. Te kala khot ikine ki ban yo shai ba Menurut kitip kamnya, nakot kini kena bersong kaput markap itu Assam itu tinggi layawan dan ni sing lay discuss tinggi apa kun kene kawe ka wa kadon ketu ka pung apa maikuli ketu de ka 100% apa Meghalaya te apa hakas Assam border solution pat kelek apa Assam te kata kalau ka pakta pa ini sene te kumjuru kun kene kawe ka Dreamland fully kena Meghalaya, kami dispute area tu. Dia Kumno kena Assam, dia kata kalau kau bakta apa ini saya kerja lagi tu ni. Kejingyelang kala pendam jur halor katai kejingle Menteri Rangba da kabakno bagi don kijaka ki belasaki bagi long try de Meghalaya lingba kejingye kun mukot duma halor kejingye kini kendo ko siap Henry kilayo jingjob bat lemenjur bagi dei hapo ke Jylla Meghalaya. Diminta pat Kumno kindit kinsan kami kejing penbena bakin don kijaka kiti Shillong ki ban sahab shi Assam. Harba katai kejingyelang kinok sensyar Shillong kamshim lemenjur satya ya kejing penbena Menteri Rangba. Dia kum kane kem bat kane bas pick up point po khana para. Katu kadi dispute lan. Tangba katu kita ki try pat ke trajika tu kia kun kes minta kala po hadu Supreme Court. Te kini kira job ro kane po Supreme Court. Te kalong ka ba susi ba Kumno kane Assam ba gina job na po High Court. Te kum kane ka grabiat kalong jitep po maikuli. Katu nya kun kes po High Court katu. Te katu ngina job na po High Court ro katu kalong jitep. Te katu kane sangi te kata ngi sutna